ikoranabuhanga ubu rirakataje. Uyu munsi akazi dukora karoroshye kandi karihuta. Mu gihe kingana n'umunota amakuru y'agaciro abitsa amamiliyari n'amamiliyari acicikana mu buryo buhishe bw'ikoranabuhanga. Hifashishijwe ibikoresho by'ikoranabuhanga nka mudasobwa zibasha gufasha abanyeshuri biga mu buryo bw'ikoranabuhanga bigezweho, zongerera ubushobozi ubwonko mu buryo bw'imitekerereze no guhanga udushya. Niyo mpamvu ikigo cy'igihugu gishinzwe uburezi mu Rwanda REB cyashyizeho gahunda yiswe One Laptop per Child, mudasobwa kuri buri mwana. Iyi gahunda ikaba ifasha abanyeshuri kuzamura ireme ry'ikoranabuhanga mu Rwanda. Ni muri urwo rwego radiyo na televiziyo ANSA byatembereye mu kigo cya TTC Muhanga kiri ku isonga mu ikoranabuhanga, kireba uko ikoranabuhanga rihagaze muri iki kigo. Byibuze 5 muri 6 babasha kurangiza amashuri yabo bazi gukoresha neza porogaramu za mudasobwa zirimo Microsoft Word. Iyi porogaramu ikaba ari iya mudasobwa yifasha kwandika. Microsoft Excel iyi ni porogaramu y'ibarurishamibare. Wordpad yifashishwa nayo mu kwandika. Byibuze nanone 3 mu 10 babasha kurangiza amashuri yabo bazi gufungura imbuga za internet nka email, Facebook, Twitter, gushyira muri mudasobwa gahunda zayo, Sterling Program Software, gukora amashusho n'amajwi ku buryo bw'ibanze, Primary Movie Maker, gukora Photoshop, gufotora neza. Ibi kandi biba bihuza no kuba barangiza bafite amanota ya mbere mu barezi basohoka muri iki gihugu. Nk'uko twaganiriye na bamwe bize muri iki kigo, bavuga ko ibanga ari uko babasha kwagura imitekerereze yabo bashakashaka udushya kuri mudasobwa, bikabafasha no gukurikirana amasomo yabo neza. TTC Muhanga iri mu bigo biri ku isonga mu kugendana n'ikoranabuhanga mu burezi ndetse no hanze yabo. Niyo mpamvu umushinga I2 Smart Africa Investment wahaye abanyeshuri mudasobwa mu mwaka wa 2017 mu rwego rwo guteza imbere ikoranabuhanga ku ruhando mpuzamahanga muri iki kigo. Ahmed Lampard Software TV ANSA.